kako djevojci reći da ti se sviđa ili da je voliš? Sad, naravno, ovo se ne odnosi samo na djevojke u smislu mlade djevojke, pa samo odnosi momaka i mladih djevojka, nego mislim i generalno ženi, kako ženi reći da ti se ona sviđa. Pogotovo ukoliko ste ona vrsta ljudi gdje ste onako suviše stidljivi ili nervozni ili vas je strah da ne ispadnete očajni možda ili čak i glupi pred djevojkom kada treba da joj saopštite da ti se dopada, da ti se sviđa. Naravno, jednu stvar morate da znate, ovo vas neće ni malo obradovati, znači odmah u startu. Naime, djevojke ipak ne čitaju misli. Dakle, morate da im saopštite. Znači, ne možete očekivati da će ona, eto, nekako da zna to i da ne moraš ti ništa da uradiš, jer eto, ona će prepoznati i kada ona to prepozna, onda će ona da ne znam šta uradi, da preuzme inicijativu, pa to se neće desiti. Bez obzira, čak i ako prepozna, mislim, rijetko se to dešava da onda žene preuzmeju inicijativu, jer i to je nekako i ne treba da rade. Mada u posljednje vrijeme, koliko puta sam rekao već djevojkama, vidite koliko su momci smotani, morate vi da uradite sve umjesto njih. Ali dobro, ajde da ne budu momci smotani, da vidimo momci šta možete i kako možete da uradite, jel, da biste djevojci, ženi rekli da vam se sviđa, da vam se dopada. I da vidimo nekoliko stvari, ima dosta toga. Prvi segment ću posvetiti tom dopadanje i sviđanje, a par stavki o tome reći, izjaviti ljubav, jel tako? I na kraju još par stavki. Dakle, prva i osnovna stvar, prije nego što uopšte kažete nekoj ženi, djevojci, da vam se sviđa, gle, prvo vidi da li ona pokazuje neke znakove da se ti njoj dopadaš. Jer to je prilično onda olakšavajuća okolnost ukoliko primijetiš te neke znakove. Znači, naravno da to nije nužno, naravno da to nije jedina stvar, kao neću da priđem djevojci slučajno i da joj kažem da mi se sviđa, osim ukoliko nisam 100% siguran da se ja njoj sviđam. Znači, to nema šanse, to ne može tako. Ali, bez obzira na to, možete da pogledate onaj video, čini se 15 znakova tajne ljubavi, da vidite da se nekome sviđate i tako. Dakle, imate tih mojih videa koji govore o tome da prepoznate te znakove, ali nema veze. Dakle, ono što je, znači, definitivno poželjno, dakle, da se uoče ti znakovi, prosto na neki način da ne biste onako iz nebuha govorili djevojci, sretnete djevojku na ulici kao, ti se meni sviđaš. Ne biva to, majstore. Znači, ne može to tako. Evo tu je jedna mala digresija. Reći nekome da vam se dopada, da vam se sviđa, a da uopšte ne poznajete tu osobu, to je malo onako nategnuto i neće vam povjerovati, mislim, na kraju krajeva ne ide to baš tako. Sviđa. Što znači sviđa? Naravno, ne mislim samo kao seksualni predmet. Pazite, ovdje sad govorimo o temi kako reći djevojci, znači kako muškarci pristupaju ili treba da pristupaju, a drugi video će da bude obrnuto i malo je drugačije, definitivno, znači drugačiji su muškarci i žene, pa je drugačiji pristup. Dakle, ipak nije poželjno i pametno iz debuha tako saopštiti, puf, i onako iz neba pa u rebra, jer povuče se djevojka i neće to baš tako lako da ide. Da ne bi baš bilo tako, onako iz nebuha, ono što možete da uradite jeste da slučajno, pod navodnicima slučajno, kažete njenim prijateljicama. Znači, slučajno kaže njenim prijateljicama u onako pitanjima, razgovorima, ne u smislu da kažete prijateljima svejedno njenim, joj, kako se ona meni sviđa, kako se ona meni dopada, kako ja nju volim, tako da ne. To je friki, kao, alo majstore, to ne izgleda baš normalno kada se to tako kaže. Nego u suštini onako kažete, zaoštite nešto fino o njoj, date neki kompliment, onako kako, ne znam, kako vam se dopada nešto kod nje ili kako je pametna, kako je uradila nešto dobro i tako. Znači, ne nešto previše da onako govorite da vam se posebno sviđa. Zašto? Zato što, znate automatski da će odmah
njene prijateljice, pogotovo ženske, znači prijateljice, ne toliko muški prijatelji, nego ženske prijateljice, da će odmah da ide onako, joj, znaš šta, on je rekao ovo, on očito mu se dopadaš i tako nešto. Znači, to je već olakšavanje, priprema terena za to što ćete joj saopštiti sutradan ili kad već, i automatski već to nije onako direktno iz neba pa u rebra, jel? Znači, već ste i na neki način pripremili, a još jedna stvar je tu bitna, kada te prijateljice saopštavaju, onda ta žena, ta djevojka, ona i sama počinje da razmišlja o tome. Da razmišlja o vama, da razmišlja, pa čekaj, možda ono kao, kako bi bilo s njim i što. Već je to, već ona priprema na neki način i otvara se na to da kad je jednom i priđete i to zaista kažete, neće joj biti problematično, znači, bit će okej. Sada, sve je jedno, jeste to priprema prijateljici i tako dalje, ali šta je bolje ili lakše, umjesto toga, ona, sutradan nju vidiš i kažeš joj, znaš, ti se meni sviđaš. Opet to nije baš onako. Mnogo lakše od toga jeste to da flertujete prije što joj zaista kažete. Znači, flertuj prije što joj kažeš. Kako flertovati, neću sad ovdje da objašnjavam, mislim, ako ne znate, ima i oni koji ne znaju, naravno, ništa sporno, ništa strašno, napravit ću neki drugi video na tu temu. Ali generalno taj flert, čak i sa onim, znači, ti ženama, djevojkama koje su vam prijatelji, dugogodišnji možda čak prijatelji, ali vi osjećate nešto više od prijateljstva. Dakle, i sa njima se može flertovati, zezati i navoditi na neki način vodu na tu vodenicu i da onda na kraju, mislim, bude to toliko očito da na kraju, bukvalno možete samo prosto da kažete, ej, sviđaš mi se, znaš, hoću da izađem s tobom, hoću da mu budeš djevojka ili koji god već riječima. Znači, flert je dobra stvar. Okej. Kada budeš govorio da ti se ona dopada, nekoliko stvari nikako ne smiješ da radiš. Znači, nikako ne smiješ da radiš. Prva stvar, ne patetiši i ne preuveličavaj. Znači, nikako nemoj da patetišeš i da preuveličavaš. U kom smislu? Tipa, kako ponekad ljudi znaju da, izigravaju budale, jel? Kad govore, pa ti si ljubav mog života, ja ne mogu da živim bez tebe, joj, ti si tako divna, ti si najbolja djevojka na svijetu, ti si sjajna, ti si predivna, ti si svetac, sam Bog te je poslao na ovaj svijet za mene i to. Joj, ljudi, nemojte to da radite. Znači, to ako radite, djevojka će da pobjegne tog momenta, nikad je nećeš stići koliko god da si brz. Znači, nema šanse. Ona će bukvalno da se prekrsti i kaže, Bože me sačuvaj, šta je s ovim, kao ne. Dakle, nema patetisanja, nema preuličavanja. Sljedeća stvar, odmah se sama po sebi nameće, a to je, ne pokazuj da si očajan. Ne pokazuj ne znam, toliko ti je potrebna djevojka, jer ako ne budeš sad nju dobio za djevojku, pašćeš u depresiju, sjećeš vene i takve stvari. Nemoj to da radiš, nikako. Ne vole djevojke očajne momke. Znači, koliko god da si dobar, koliko god da si dobar čovjek, dobar u duši, šta ti ja znam, dobar drug i te fore, koliko god da imaš novca, recimo, koliko god imaš firmu, privatnu, automobil, šta god, ili joj u školi nosiš njene knjige, torbu, da ona ne mora da se muči, znači koliko god da si dobar, džaba ti to sve ukoliko si očajan, ukoliko pokazuješ što si očajan, znači neće te htjeti. Čak i da si joj se sviđao prije toga, ako se to desi, odmah će ona da preispita to u svojoj glavi i kaže, ne, on mi ovakav ne treba. Jer, odmah da znate, muškarci, momci, ženama ne trebaju očajni muškarci. Nikako. Ženama treba nešto drugo, to ću da kažem kasnije. Ne ono što ste pomislili sad, mnogi momci, nego nešto drugo. Ok, dakle, ono što je veoma važno, što još ne treba nikako da radite, kada već saopštavate to, znači nikada i nikako nemojte to da činite preko poruka, društvenih mreža, telefona, Facebooka, ne znam čega već.
Znači, nikako nemojte to da radite tako, isključivo lično. Ne možeš nekome saopštiti da ti se dopada ili još da ih voliš preko nekakve poruke. Mislim, stvarno, šta je to? I onda, i ako si rekao tako, onda naravno ona je, da li je vidjela, da li nije vidjela poruku, mail ili šta god, pa ti ne odgovara sat, 2, 3, a ti se već jedeš, grickaš nokte, zašto mi ne odgovara, šta se dešava, joj bože, izgleda da ona mene ipak ne voli, i taj neke glupe misli već koje vam se motaju po glavi. A drugo, ljudi moji, pa mislim, na šta to liči? Pa kako će djevojka to da prihvati, kao, vidi ga, Šonjo jedan nije mogao da mi kaže ni lično, nego mi šalje neku glupu poruku, mislim, stvarno. Pa šta on misli, da će ja se upeca na poruku i da pristaje, pa nema šanse. Dakle, nemojte da radite to, naravno. Prije, još jedna onako priprema, ajde, ili predgovor za te same bukvalne riječi, sviđaš mi se, koje ne moraju da baš bukvalno tako i da se izgovore, ali recimo, kao neki predgovor, a to je da joj udjeliš iskrene komplimente. Ali, kad kažem iskrene komplimente, ono što zaista misliš i ono što zaista jeste. Ono što zaista jeste. Ne možeš ne znam, ne bi da kažem nešto grubo da se niko ne uvrijedi, pa da izmisli neku banalnu glupost. Tipa, ne možeš da joj kažeš, joj kako ti je divna frizura, a ona spalila kosu nekom kiselinom prije toga, zato što je frizerka previše držala na glavi, ne znam, taj vrag za izbjeljivanje ili kako god, ne znam. Mislim, čuo sam nekada da se to dešava, stvarno nemam pojma da li to i dalje tako se može desiti, nije ni bitno. Dakle, okej, ako stvar nije istinita, nemoj da je govoriš. Ali stvarne, istinite komplimente, da. I to, pazite, nije isto flert i ovi komplimenti, to su različiti pojmovi. Flert je flert, flert je uvijek asocira, uvijek je neka insinuacija, uvijek je nešto što vodi na neku seksualnu konotaciju. Kompliment ne nužno, znači, okej. Ali daš iskrene komplimente, pogotovo o njenoj ličnosti, okej, i o izgledu, naravno, ali pogotovo o njenoj ličnosti, da bi nakon toga rekao, direktno, sviđaš mi, zaista mi se dopadaš, vrlo si mi interesantna osoba, zaista bi volio da provodim vremena sa tobom, hajde da izađemo, i tako dalje. Znači, okej, same riječi nisu toliko bitne, u ovom slučaju, mada naravno, da imaju utjecaja, ali to više zavisi od trenutka i od osobe sa kojom razgovarate, ali okej, to je već neka malo dublja i druga tema. Okej, naredna stvar koja je dobra, opet kao priprema za to da joj saopštiš, a to je podesi odgovarajući ambijent, odgovarajuću atmosferu. Kako atmosferu, u kom smislu? Sad, uopšte da biste podesili tu atmosferu, ipak je nužno, neophodno, ili makar poželjno, da znate nešto o toj djevojci, o toj ženi, da je poznajete, bar malo. Ako ništa, da se raspitate kod njenih prijatelja, ako je baš i ne poznajete, o tome šta ona voli, recimo u kakvu hranu voli, ili u kakve kafiće, kakve restorane voli da izađe, da li, ne znam, da li voli da ima, šta je tam, piknik u prirodi ili je više gradski tip, asfalt ili ne znam ja šta, da li voli da bude u parku, da šeta, da sjedi na klupi, razumijete? I kada je stavite u taj neki ambijent gdje se ona osjeća dobro, time postaje prijemčivija i otvorenija za ono što želite da joj kažete. Ali nije, pazite momci, mislim da se dobro shvatite, nisu djevojke glupe, nisu ni malo glupe, djevojke žene. I bit će njima već prilično jasno kad već vi je postavljate u taj ambijent tipa, ajde da prošetamo ovim parkom,
A nećeš joj reći, znam da ti voliš da šetaš tim parkom, nego ono, hajde da pošetamo tim parkom, već će ona polako da sumnja, čekaj, jel ti znaš da ja volim da šetam tim parkom? Znači, već je njima polako jasno šta se tu sprema i šta je to. Mislim, nije sigurno, naravno, rekli smo na početku, ne čitaju misli. Znači, ako mislite na to, zaboravite, ne čitaju misli i morate da kažete, ok. Dobro. Nakon te atmosfere koje ste podesili, ili ne mora ni biti neko podešavanje, može čak i da se desi na nekoj zabavi, eto, našli ste se tamo, vi ne možete da izdržite, morate da ga kažete, jel? Šta treba zaista izbjegavati, a to je izbjegavajte da to kažete u velikoj grupi ljudi. Dakle, nije poželjno da joj kažeš da ti se ona sviđa kada je mnogo ljudi oko vas. Kada je to čitavo društvo, recimo, ne znam, skupili ste se u nekoj kućnoj varijanti zabavi, tu je 5, 6, 7, 8, 10 ljudi. Kad je tu puno ljudi i to saopštite, bit će ne toliko prijatna atmosfera, budite sigurni da će biti neprijatno po nju, zato što možda neće znati u tom trenutku kako da odreaguje. Stavljate ju u nezgodnu situaciju ako to radite pred velikom grupom ljudi. Pazite, stavljate ju u nezgodnu situaciju. Zato što onda ona vodi računa o tome kako da se ponaša, kako da ona da izgleda, kako ona da zadrži svoju auru nedodirljivosti ženske i tako dalje. Dakle, svašta nešto što u velikoj grupi ljudi mora da se razmišlja, dok u maloj grupi ljudi ili pojedinačno ne mora. Najbolje je da se to učini 1 na 1, znači kada ste sami. Ali ponekada može da bude čak i fora da se to kaže pred prijateljicama, recimo, njenim. Znači, ne veliko društvo, nego ovako, prijateljica 1 ili 2 prijateljice njene i moram da priznam, i sam sam to koristio, ali na koji način, ajde ipak malo da vas obradujem sa nekim tehnikama, načinima. A to je kada tu ima par prijateljica i kažete ti se meni baš sviđaš. Ili dovoljno kao, sviđaš mi se. Ali pazite, kažeš to sviđaš mi se. Okreneš se i odeš nedim svojim putem. Znači, kao ništa, kažeš to, okreneš se i nešto, sa drugarima svojim pričaš, uzmeš piće, ne znam, ideš tamo negdje, zezaš se, smiješ se sa nekim i pustiš nju sa njenim drugaricama, te par drugarica, to je šta se sad ovdje desilo, kao, wow! I prosto bude iznenađena da si saopštio tako nešto, što onako prilično je veliko, a izgleda da si to rekao tako uzgredno i kao, cool, kao kulerski, baš te briga. I to će i tekako da zagolica. Većinu, naravno, sve ove stvari, mislim, postoje različiti ljudi i ne mora da pali kod svakoga jednako, naravno, ali kod većine sve ovo pali dobro, tako da, okej. Sad, definitivno što je uvijek dobro za svaki javni nastup, kad pričamo o javnim nastupima, ovo je između ostalo također javni nastup, jeste da provježbaš prije nego što joj zaista saopštiš. Znači, provježbaj taj govor prije nego što joj saopštiš. Kako, da li ćeš pričati pred ogledalom prethodno veče ili ćeš prosto da razmišljaš o tome u tom momenta na zabavi dok je gledaš pa promotaš nekoliko puta film kako joj prilaziš, znači to je na neki način čak i tehnika vizualizacije tog momenta, da vizualizuješ to, da promotaš u svojoj glavi, ok, prišao sam, rekao sam to, ona je rekla ja odgovorio ovo i tako dalje, znači par puta i onda kreneš. Mislim, svaka vježba za sve stvari je dobra, pa i za ovo, mislim, nema tu šta, posebno da se filozofira na to. Postoji jedna dobra fora kako da odradite ovaj posao na dobar način. Znači, rekli smo na početku, ako ste nesigurni, ako strah, frka, ne znate šta će da bude, možda
Možda nemate puno iskustva, ali možda imate, nije ni važno, ali vam je mnogo stalo do toga. Možda ste i stari, ne veze, možda imate 40-50 godina, a opet možda bude frka, nije sporno uopšte. Znači, ne važi to samo za klince. Mislim, današnji klinci možda imaju manju frku neko malo stariji ljudi. Ali okej. Dakle, šta možeš da uradiš? Priznaj da ti je frka. Ovo je genijalna stvar. To je genijalna stvar, recimo, u prodaji, ali sad ne pričam o tome. Ali, pazite, mislim, koja je razlika? Pa nema razlike. Pa vi se upravo prodajete. Vi, momci, ti se upravo prodaješ toj djevojci, toj ženi. Upravo joj se prodaješ. I kada priđeš tako i kažeš, recimo, odvojiš se sa strane, da li se znate, da li ste prijatelji ili šta ja znam, svejedno je. Ono kao, po imenu, jel, kažeš, ej, ta i ta. Da znaš da mi je pomalo frka, sad treba nešto da ti kažem, ono kao, šta je bilo, šta ti je frka, čemu je problem? Kao, nije lako, ali, buklo, sad ću da ti kažem nešto. Sviđaš mi se. Pazite, ima tu ogromna razlika u načinu kako se saopšti to frka mi je. Zašto sam baš iskoristio taj kolokvijalni izraz frka mi je? Neću da kažem strah me, plašim se, nije dobar izraz. Ali taj frka mi je, bar kod nas ovdje, ne znam, u Srbiji, možda u Hrvatskoj malo drugačiji izraz, ali u suštini je to. To kada se govori, pazite, sad ćete da čujete nešto čudno, kontradiktorno. To kada se govori frka mi je, treba izgovoriti na simpatičan način, što je okej, naravno, ali čak se to govori sa određenom dozom samopouzdanja. I sad, to je kontradiktorno. Čekaj, ili mi je frka ili sam samopouzdan, ne može jedno i drugo. Pa može. Zanimljivo, može. Pazite, odmah ću vam ilustrovati. Ako dolazite bez imalo samopouzdanja i saopštavate to frka, ajde nazvat ćemo tu, ne znam, Milica. I ove Milice, baš mi je frka nešto da ti kažem. Kako da ti kažem, joj Bože, i kada se lomiš prste i sve ostalo. Znači, ne valja. Ali, Milice, da znaš da mi je frka sad, nešto ću da ti kažem, ali baš mi je frka. To je već kao, em je simpatično, em što je, i to frka mi je saopšteno uz dozu samopouzdanja. Evo ovaj moj ker opet laje, on je vrlo samopouzdan, non stop laje, čujete ga na ovim videima mojim, pa jedno trećinu videa čujete njega, ali dobro, nema veze, nije važno, neka laje, to je moj posao. Eto, dakle, čak, znači, i taj način kad priznaš da ti je frka je dobar način da na neki pazite šta je tu efekat, psihologija čista. Kada priznaš to frka mi je, kod apsolutne većine, osim kod psihopata, kod određene vrste psihopata, se automatski stvara osjećaj da želi da pomogne toj osobi. Znači, kada nekome saopštiš frka mi je, onda taj automatski u sebi ima osjećaj da želi da ti pomogne. Šta to u prevodu znači? Otvorit će se malo, otvorit će otvorit će srce i ovaj se baš razlaju. I primit će bolje, lakše to što joj govorite. Dakle, lakše će primiti to što joj kažete, sviđaš mi se. Dobro, ajde sad da pređem, znači ovo je bilo, koliko već, 11 stavki samo za to kako reći sviđaš mi se. Ajde pređemo malo na ovo, kako reći toj ženskoj osobi da je voliš. To nije ista stvar. To nimalo nije ista stvar. Sviđaš mi se i volim te, nimalo nije ista stvar. I nimalo se ne govori u istom trenutku i maltene su nebo i zemlja jedno sa drugim. Gle ovako. Prva stvar, kako reći djevojci da je voliš, jeste ne govori da je voliš. Nemoj da joj kažeš da je voliš. Sad se već djevojke hvataju za ovo, šta govori ovaj Boris, kako pa mi volimo da mi ne kažemo momci da ne, čekaj, polako. Polako momci, polako djevojke, polako. Momci, ne možeš, ne smiješ, potpuni si idiot, ako
djevojci sa kojom nisi u vezi, sa kojom nemaš dugoročnu povezanost, tek tako iz nebuha kažeš ja tebe volim. Ne da nećeš postići to da ona razmotri uopšte tebe kao budućeg momka, da želi s tobom da izađe na sastanak, tako nešto, nego ćeš biti potpuni čudak koji će vjerovatno da je uplaši sa tim riječima i da je odbiješ automatski. Neće nikada da razmotri da uđe s tobom u bilo kakvu vezu. Znači, ne možeš to da kažeš djevojci sa kojom nisi dugo već u vezi. Ne govori se to neznancu, a u suštini ona jeste neznanac, jer niste dugo u vezi. Ne govori se to ni djevojci koju dugo poznaješ, u smislu družite se dugo, godinama se družite, možda ste išli zajedno u školu i šta ja znam, i drugari ste, i prijatelji ste godinama. Ne možeš joj tek tako prići i reći ja te volim. Ne ide. To može da se kaže na neseksualni način, ali to je onda prijateljska ljubav. I onda šta si postigao time? Pa ništa, bit ćete prijatelji i onda će ona teško da pređe preko te faze prijateljstva da bi bila sa tobom u vezi. Znači, nemoj joj govoriti to. To ćeš reći kada ste već stupili u vezu i jedno izvjesno vrijeme ste u toj vezi, a to izvjesno vrijeme treba da bude vrijeme. Ne može da bude poslije prvog sastanka, drugog, trećeg, petog, poslije 7 dana, poslije mjesec, 2, 3. Ne može. Ajde i može poslije 3 mjeseca, Ali gle sada ovako, sljedeća stvar, koja je veoma važna. I tada, i poslije 3 mjeseca, ili poslije godinu, ili koliko god. Kada kažeš da je voliš, budi spreman da odgovoriš na pitanje zašto. Da. Zašto? Jer ona će te pitati zašto me voliš? A i ti treba da pitaš, ako ona tebi kaže, i ti nju treba da pitaš, a zašto me voliš? I to je najnormalnije pitanje. Pazite, ljudi misle, kada ti neko kaže da te voli, najbolje je odgovoriti pa volim ja tebe. Ne, nije. Nije. Mislim, apsolutno nije. Nemojte odgovarati, jer ako ti neko odgovori volim ja tebe, ti nemaš pojma da li te zaista voli. Nemaš pojma šta misli po time. Možda ti je tako odgovorila samo zato što joj je osjeća se neprijatno, pa kajde da te ne uvrijedi, pa da ti to kaže, a zapravo ne osjeća tako. Ne. Ne treba tražiti reciprocitet i tu djevojke griješe u tome, ali to ću u narednom videu, ne moram sada. Djevojke kada kažu momku ja te volim, onda apsolutno očekuju da momak uzvrati tako volim ja tebe, ali to nije dobro. Ali o tom u drugom videu. Dakle, budi spreman da odgovoriš na pitanje zašto. A što to znači budi spreman? Mislim, znaj zašto je voliš. Ne može to tek tako, ja tebe volim. Sad će mi neko reći, pa dobro, ali ljubav je emocija, ne ide to tako, ne. Nije to emocija koja je tako došla negdje, ne znamo ni zašto, ni kako, ni čemu služi, ni šta su pobude, ne. Ima to i tekako svojih razloga. Zašto voliš neku osobu? Zato što si takva, zašto pričinjavaš mi zadovoljstvo, zašto se osjećam pored tebe dobro, zato što me upotpunjuješ, zato što ovo, zato što ono, nije važno. Ali treba da budeš spreman. Okej, da se vratimo malo na generalnu temu, kako reći nekome kako reći ženi, djevojci, da ti se sviđa ili da je voliš, svejedno je. Pa, nekako zaokružim to. Definitivno ono što je bitno, da kada već saopštavaš to, kaži to otvoreno, direktno i iskreno. Kada govoriš te riječi, bukvalno te riječi, znači poslije svih onih priprema i onih čuda što smo rekli, ali kada već izgovaraš te riječi, kaži to zaista otvoreno,
direktno, iskreno, da se vidi da to zaista misliš i osjećaš, bez nekog mumljanja, bez ono govorenja sebi u bradu, znaš, sviđaš mi, šta? Sviđaš mi, šta? Sviđaš mi se, brate mili, kaži, jasno, da te čuje, da nema dvoumljenja. I ono što je veoma važno, momci, znajte jednu stvar, pa i muškarci, stariji, mislim, vrlo često ne znaju to, ali momci današnji pogotovo današnji momci, to nekako nisu svjesni toga. Nešto se desilo sa ovim mladim generacijama, ne znam šta, ali nešto se desilo. A šta se desilo? Momci, vi ste oni, ti si taj koji treba da preuzme inicijativu. Ti, momče. Ti si taj koji treba da preuzme inicijativu. Muškarci su oni koji trebaju da preuzmu inicijativu u početku ljubavnih odnosa. Ti si taj koji treba, pored toga što si joj prišao, što si rekao da ti se sviđa, ti si taj koji treba da je pozove na sastanak. Ti si taj koji treba da kaže, ej, ajmo na večeru, ajmo tamo, ajmo ovo, ajmo u bioskop, ajmo šta god, ajmo da prošetamo. To prvo očekuje se, i dalje se očekuje to od momaka, od muškaraca. I druga stvar, nekako je prirodnije da muškarci to... Naravno, sad će neki feministkinje da kažu šta, nije to prirodno i mi žene smo jake. Ma jeste, brate, bili jake, sve je to super, nije to ništa sporno u tome. Ali pustimo sad to neku diskusiju na tu temu, stvarno nepotrebno. Muškarac je onaj koji treba u tom slučaju da ima inicijativu, a i zašto? Pa zato što treba da dopusti ženi da ona može da kaže ne, da ona može da sačuva svoju ženstvenost i svoje dostojanstvo žensko. Znači, vodite računa o tome. Žena treba da joj omogućite da ona sačuva svoje žensko dostojanstvo. Time što ćete vi imati inicijativu, a ona ima pravo da kaže ne. A ako vi tjerate da ona ima inicijativu, a današnji momci su smotani i, nažalost, djevojke danas imaju inicijativu, sve više i više, onda one nemaju tu mogućnost da sačuvaju svoju ženstvenost. A to je baš loše, to nije dobra stvar. Ok, kao posljednja stavka čitave ove priče, dakle sve ovo je cool, super, priprema, ovo, ono, vježba, ne znam šta, reći drugaricama, bla, 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 sve je to divno, sve je to tačno, ok. Ali najvažnija stvar, i ono što ponavljam momcima kad god na predavanjima, ili pogotovo studentariji, šta ja znam kad pričam o tome generalno, o javnom nastupu, pa i ovo javni nastup, ali tom javnom nastupu prema djevojkama. Ljudi, kako reći djevojci bilo šta, i to naravno da ti se sviđa i da je voliš? Jedna riječ, samopouzdano. Samopouzdanje je najveći, najjači utisak, pa čak i afrodizijak koji možeš da prikažeš djevojci. Znači, džaba ti sve, ne znam kakav Armani odijelo, ne znam kakvi ključevi od BMW-a, pločice na stomaku i sve to je ništa burazeru kada može da dođe lik koji ne liči ni na šta, koji nema ništa i da ti otme djevojke ovako da nisi ni svjestan šta ti se desilo. Ispred nosa je pokupi i ode. Zašto? Zato što frajer ima samopouzdanje. I budi siguran, budete sigurni svi momci, da apsolutna većina djevojaka, žena je definitivno mnogo više zagrijana, mnogo više joj znači samopouzdanje kod muškarca nego sve ove spoljne osobine od trbušnih mišića do ključeva i ne znam nija čega. U startu, naravno, kasnije to postaje nešto drugo, neke druge stvari su važne u braku i šta li znam, ali sad ne pričamo o tim drugim fazama, nego u onom startu, u onom početku, u onom susretu, u onom prvom flertu, u onom prvom pozivu za izlazak, za sastanak i tako dalje. Eto, momci, čuli ste. Dakle, samopouzdanje je najvažnija stvar, a ako ga nemate, ono prirodno ga nemate, jel?
onda uradite sve ove pripreme, sve ovo što možete i pa ništa, na kraju, mislim, pazite, na kraju se sve svodi na to, pa kaži joj, brate mili, znači prosto kaži. Šta možda izgubiš? Pa, mislim, ništa u suštini. Nije ti bila djevojka do tada, neće ti biti ni od sada, ok, nisi izgubio ništa. Pa dobro. Ali, gle, nije ti bila, ali može biti. Te stoga kaži. Jer ako ne kažeš, neće biti sigurno. Moje je da vam kažem, lajkujte ovaj video, podijelite ga vašim drugarima, prijateljima, pa i prijateljicama, i djevojke, vi, žene, vi podijelite također. Naravno, žene, komentarišite, djevojke, komentarišite slobodno i kažete ako imate još neki dodataka ili ako nešto od ovoga smatrate da nije ispravno i nije dobro. Opet kažem, ljudi su potpuno različiti i zavisi od žene do žene, od djevojke do djevojke, da li će joj se svidjeti baš ovo sve ili nekoj se nešto od ovoga neće svidjeti, ali kod većine žena, kod većine djevojaka upravo je ovo način kako da im priđete, kako da im saopštite tu važnu vijest. Tako da, eto, sad vam je nekako lahnulo, vjerujem, i vidite da ipak može to da se uradi u suštini bez ikakvih problema. Još jednom, like, pretplatite se na moj YouTube kanal, moje ime je Boris Teodosijević, mi se vidimo u narednom videu.